Yes, ibihe byiza bakunzi ba Rwanda TV, ndabasuhuje cyane, mbifurije gukomeza kumera neza aho muri hose. Baye ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi, ngiye kukikugezaho ni Nkurengoma Frank. Mu kiganiro imizi y'ubuzima. Ikiganiro imizi y'ubuzima gica kuri Rwanda TV. Yaturemye yaduhaye ubushobozi bwo kumenya. Tukiga tukamenya ibyo tutazi. Dukoresheje amaso yacu tukareba ibyo tutazi, ndetse tukanumvisha amatwi yacu ibyo tutari twumva. Tukamenya ibintu bitugaragiye. Uyu munsi twateguye ibiraro 10 bitangaje cyane ku isi kurusha ibindi. Ku mwanya wa mbere mu biraro bitangaje ku isi kurusha ibindi haraza ikiraro cyitwa Danyang Kunshan Grand Bridge. Iki ni ikiraro giherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Nicyo kiraro kinini cyane ku isi kuruta ibindi mu burebure cyangwa se mu birometero. Cyafunguwe mu mwaka wa 2011. Kikaba cyarubatswe n'abantu barenga 10,000. Iki kiraro cyubatswe mu myaka 4. Kandi iki kiraro kikaba cyaratwaye akayabo ka biliyoni 6.5 z'amadolari y'Amerika. Iki kiraro kandi gihuza intara ya Shanghai n'umujyi wa Nanjing. Ku mwanya wa kabiri turasanga ikiraro cyitwa Miller Viaduct. Iyi Miller Viaduct iherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Nacyo ni ikiraro cya kabiri mu binini mu burebure kuko gipima metero 343 z'uburebure. Kikaba cyarafunguwe mu mwaka wa 2004. Gica mu kibaya cya Tana kikagera mu gace ka Narbonne. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikiraro cyitwa Railhead Viaduct. Iyi Railhead Viaduct iherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikaba iri mu gace k'amajyaruguru ka Yorkshire. Cyubakishijwe amabuye. Iki kiraro kikaba gihuza umuhanda wa gari ya moshi. Ikindi wamenye ni uko iki kiraro kiri hejuru ku musozi, gica hejuru ku musozi kigahingukanya ku wundi. Kikaba kiri ku mupaka wa Cumbria na Yorkshire. Ikindi wamenye ni uko cyubatswe kuva mu mwaka wa 1870 kugeza mu mwaka wa 1874. Ku mwanya wa kane turasanga ikiraro cyitwa Vasco da Gama. Ikiraro cya Vasco da Gama giherereye mu gihugu cya Portugal. Gihuza amajyaruguru ya Portugal ndetse n'amajyepfo. Kingana na mayiro 10. Nicyo kiraro kinini mu Burayi. Vasco da Gama ikaba yarafunguwe mu mwaka wa 1998. Cyitiriwe kikaba cyarahawe iri zina bivuye ku mushakashatsi witwaga Vasco da Gama. Vasco da Gama benshi muramuzi ko yageze no muri Afurika. Vasco da Gama ni umuzungu wa mbere w'umunyaburayi wageze ku nyanja y'Abahinde izwi nka Indian Ocean mu kinyejana cya 15. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikiraro cyitwa Beipanjiang Bridge. Iki kiraro giherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Nicyo kiraro kinini mu burebure ku isi, gipima metero 560 z'uburebure. Gihuza umujyi wa Liupanshu ndetse na Qinjiang. Cyatwaye akayabo ka miliyoni 88 z'amadolari y'Amerika kugira ngo kirangire. Mu mwanya wa gatandatu turahasanga ikiraro cyitwa Golden Bridge. Iyi Golden Bridge iherereye mu gihugu cya Vietnam. Kikaba kiri ku musozi witwa Da Nang. Iki kiraro kiratangaje cyane kuko gikoze mu ishusho y'ikiganza. Ni ikiganza kinini
kigizwe n'intoki eshanu gifashe kino kiraro. Ibi ngibi bituma abantu benshi bihutira kuza kugisura kuko kiratangaje cyane. Ku mwanya wa 7 turahasanga ikiraro cyitwa Ponte du Gard. Ponte du Gard iherereye mu gihugu cy'Abataliyane mu murwa w'i Roma. Nicyo kiraro gishaje muri ibi byose twavuze, cyubatswe n'Abaromani n'ingoro y'umuco wabo. Iyi Ponte du Gard yubatswe mu kinyejana cya mbere. Kandi ikindi wamenya kuri Ponte du Gard cyangwa se iki kiraro ni uko cyubakishije amabuye y'urutare. Ku mwanya wa 8 turahasanga ikiraro cyitwa Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa San Francisco. Cyafunguwe mu mwaka w'1937. Urumva ko nacyo kimaze igihe. Ku mwanya wa 9 tudatinze turahasanga ikiraro cyitwa Heartland Bridge. Heartland Bridge iherereye muri Canada. Kikaba cyarafunguwe mu mwaka w'1901. Kikaba gifite metero 390 kuva aho gitangire kugera aho kirangiriye. Ku mwanya wa nyuma ari nawo wa 10 turahasanga ikiraro cyitwa Eshima Ohashi. Iyi Eshima Ohashi iherereye mu gihugu cy'Ubuyapani. Kikaba gihuza Matsu na Sekai Minato. Utwo ni uduce two mu Buyapani. Ngibyo rero ibiraro 10 bitangaje ku isi twe twaguteganyije kurusha ibindi. Habaye hari ikindi mwatwandikira nk'uko bisanzwe tugakomeza kumenya byinshi bitangaje muri iyi si by'amayobera cyangwa se utari wumvaho, kuko intego yacu ni ukubaho tuzi neza tunasobanukiwe n'ibintu byose bitugaragiye. N'imwe mu ntego ya Nkundwanda TV ni ugufasha abatuye isi kumenya neza iyi si. Mwakoze gukurikirana kino kiganiro, wowe watangiranye natwe kugeza dusoje. Njya kugezaho kino kiganiro nari Nkuyingoma Frank mu kiganiro Imizi y'Ubuzima, binyuze kuri Nkundwanda TV. Usigarane amahoro y'Imana.